Андан сырткары бир нече айтып кетүүчү маселелер бар. Мына Рамазан айында кээ бир жерлерде ушундай бир талаштар болуп жатат экен. Ошого айтып кетүүнү туура көрдүк. Бир риваят менен кош айталы. Кээде ушундай болуп калып атат да, түшүнбөстүк болуп калып атат. Мисалы, Аллах субханала тағала Кур'анда пайгамбар алейхиссаламга элчи келе деген, чын, элчи келе деген. Эми ошол пайгамбар алейхиссаламга элчи келе деген деп туруп, кээ бир биздин мусулман бир туугандарыбыз түшүнбөстүктөн албетте. Илимдин жоктугу, же болбосо ошол хадистерди билбегендик, же ошол шариат илиминен илимиги жоктугу себептен пайгамбар алейхиссалам 20 рекет таравих намазын окубаган деген сыяктуу бир сөздөрдү сүйлөп, кээ бир 10 рекет, кээ бир 8 рекет окуп кеткенде учурлар болду. Аны Умар радиаллаху анхунун доорунда кылды депчи. Мен ушул биринчи ушул Умар радиаллаху анхунун хадисин айтайын, андан кийинки кыскача түшүндүрмө берели буга дагы. Ан Шихаб ибн Урва радиаллаху анху خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرق يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قرية واحدة كان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرج من الليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر رضي الله عنه نعم البدعة هذا وقت صلى الله عليه وسلم Bu sahaba radıyallahu anh aytar, ben bir günü Umar radıyallahu anh menен meşitke çıktım. Ramazan ayında meşitke çıksam, insanlar ibadat kılıp taravih namazını okuyatıptır. Her kim her yerde okuyatıptır dedi. Her kim özü için her yerde taravih namazını okuyatıptır. Calgız. Bu Peygamber aleyhisselamın doğrunda da calgız bulgan. Tura. Abu Bakr radıyallahu anh'ın doğrunda da calgız bulgan. Andan keyin Umar radıyallahu anh'ın doğrunda mesele bu. Anan Umar radıyallahu anh aytıyorlar deyip, men deyip, Hanemi şunday bir jakşı dep elesek de jakşı görömün. Uşul insanlardın bardığını, insanlardın jalpısını bir karıga toplop, bir karını imamga ötközüp durup, bardığını çoğultup durup, anan okutkan bolsam kanday jakşı bolop ketedi. Andan keyin Umar radıyallahu anh oşogo katup bel bayladı, oşol işti atkardı. Atkargandan keyin anan dagы başka bir günü men meşitke çıksam, Ubay ibn Ka'b radıyallahu anh'unu imamga ötközüp durup, karıga Kur'an'da görüp bilgendik için, oşo Ubay ibn Ka'b radıyallahu anh imam göttü, arkasındaki sahabalar büt bardığı calgız okubastan, büt bardığı ne kılıp cemaat bilen taravih namazını okuşkanını gördüm dedi. Başka rivayetler var. Umar radıyallahu anh'ın doğrunda şöyle 20 hareket kılıngan degen siyaklı köp rivayetler var. Allah'a total koyun. Ananın arkasından Umar radıyallahu anh aytıtar, ni'mel bid'atu hada, bu kanday jakşı bid'at dedi. Uşun nesede bizdikilerde düşünmesi bolatatlar. Bayağı hadislik armağan olgan kullu bid'atun zalala ve kullu zalalatin finnar boldular. Ar bir canı çıkan nerse bid'at, ar bir bid'at zalalatta, ar bir zalalat tozakta değil. Boldu. Bir hadis menen bu yaktaki kança hadislerden çok çıkarıyor. Özünün Hanafi alımlarının usulları, ericileri var. Buna o yerde aytılır. Bu kitapta aytayın Sahih-ül Bukhari'nin şarkı. Hiç kim çanalbaydı, hiç kim tanalbaydı. Sahih Bukhari degen kitaptın şarkı Umdatul Qari'dir. Uşul kitaptan dalil aytып атам sizlerge. Umar radıyallahu anh bu yerde aytты, "Ni'mal bid'a hada." Bu kanday jakşı bid'at dedi. Bu yerde alim ulamalar aytlar. Al bid'atu naw'an. Bid'at ikiye bölünür dedi. Bid'atun hasanatun ve bid'atun zalala. Kabihatun dedi. Jakşı bid'at var, jana jaman bid'at var. Eğer siz Cenab-ı hadisinin aldığına ar bir canı çıkan nerse bid'at, ar bir bid'at zalalatta dep durup. Oşol Umar radıyallahu anh'ın okuyan 20 hareketin dağın bid'atka kirgizip, jaman bid'atka kirgizseniz. Uşul yerge cemaat bilen okuyandı dağın cemaat bid'atka kirgizseniz, anda Peygamber aleyhisselam'ın bunu hadisini okumuz. Peygamber aleyhisselam aytır, İmam Müslim'den rivayet kılan hadisi. Kulağınız altın sırga olsun. İmam Müslim rahmetullahi aleyh'in rivayet kılan hadisi. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجر وأجر من عمل بها من لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Bu İmam Müslim rahmetullahi aleyh'in rivayet kılan hadiste kim bir İslam dininde bir jakşı bid'at kılsa, İslam dininde bir jakşı bir canlılık kirgizse, jakşı bir canlılık kirgizgen bolsa, al insan üçün özünün kılgandığına dağın, anın arkasından erçigenlerden de soğuk yazlar. Elbette Umar radıyallahu anh uşul nerseni, uşul amaldardı, uşul taravih namazını cemaat bilen okunu bid'at kılıp, jakşı bid'at kılıp İslam'a kirgizip ketiptir. Siz bilen biz cemaat bilen özürünü görüp atalım. Uşul namazlarda 20 hareket kılıp bid'at kılıp jakşı kılıp ketiptir.
siz menen biz anın üzürünü görüp atamız. Eğer siz İmam Umar radıyallahu anhu'dan da mıhtımın deseniz anda 8 rekatten geçip keteveririz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytar: "As-sahabi kan nucum femen ihtadaytum ihtadaytum." Menin sahabalarım asmandagı yıldız sımal. Kimisini ergesinger tura jol tabasınlar deydi. Bu Umar radıyallahu anhu tirүү mezgilinde 5000 kuşka bağlanan sahaba. Bu Umar radıyallahu anhu ikinci halifa, ümmetin ikinci adamı reseptlenildi. Alemi siz özünüzde uşul Umar radıyallahu anhu'dan da mıhtımın, andan da Peygamber aleyhisselamın sünnetleri mıhtı bilen deseniz, anda sizge ruhsat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا жараткан Allah бардыгыбызды ушул жума баянында айтылган маселелерге амал кылып жашоону баарыбызга насип кылгын я Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin ушул Рамазан айынын берекесинен бизди куру жана калтырбагын ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin ушул берекелүү айларда, берекелүү жума күнүндө өзүңүздөн жалбарып суранарыбыз, күнөөлөрүбүздү кечирип, магфират кылып, кылган ибадат тааттарыбызды өзүң кабыл кылгын ya Rabbal Alamin. Бардыгыбызды сахабаларга таан жеткизбеген, сахабалардын аркасынан ээрчиген, Пайгамбар алейхиссалам аркасынан ээрчиген инсандардын катарына кошкун. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Атасы кар бир нече жарыябыз